nzenda kusukuluma kankube endongo eno njiremere ku mama Katonda kaye nzenda kusukuluma nze tidda kwiba ekyo lwasindobye endongo gyenkuba eno nimwentola kyenalya nebaza abawagizi bange nsinye mwebale munda z'amaani nze munfiiro wa kabi nalinga busede mu bikaddo twakubwa ensiyi butindi Eastern King kabaka w'omuziki tunda w'amaani nze tyamananga nti mentoni rasi bujja kukyanfuuka ensonga imwe abampala namuwala nembeyanza ni Yesu Kristo ebyo nebyamutuukaku nze tidda kubatya buli lwoba wa kabi nga n'abagafiti nabo baseeta mbiro omuntu yakuvuluga yakuwayira mu baino omwoyo gwaluma webuuza omukolere ki omuntu mu nsi eno tomwesiganga wesiganga mukazi woyo n'oyo gwozaala batusekera enseka y'emitima gya Yuda mama nigwo osinga ekitiibwa yakwogerera tibangu abantu b'ensi eno tobesiganga ni bwaba wa Luganda gendereranga omuntu omulamu tayendeza ofune batusekera enseka y'emitima gyafutwa abantu b'ensi eno tobesiganga ni bwaba wa Luganda gendereranga omuntu omulamu tayendeza ofune batusekera enseka y'emitima gyafutwa kirini mu bakatalo yagana entalo olage ya mwine enkobya iwe wasoberwa ati nakiyawa mu mukobere lugambo na shetu takalina kapite senta amalira mu bayiwa kumbe nga neyamusirani olwagafitina yali amusinga ku nkobye yazimba omwoyo tuuka mu maduuka ni mu butale buno bw'ebyokulya amalogo gali kuzunga n'ogibwa nsowera olaloga mwinave oyo ku lw'emali ye kyokka nga ni bwavaaweyo terifuuka yiye batwenda kungulu mu mitima batubona bwabule omuntu ku nsi buli kyokola kimuniiza bw'ovaala n'onuma okwakweta kwebanka okugula emotoka okwakweta kwendalabya nirwoguza ennyama olyekume yazimba abantu tibangu mama abantu b'ensi eno tobesiganga ni bwaba wa Luganda gendereranga omuntu omulamu tayendeza ofune batusekera enseka y'emitima gyafutwa abantu b'ensi eno tobesiganga ni bwaba wa Luganda gendereranga omuntu omulamu tayendeza ofune batusekera enseka y'emitima gyafutwa mukume ebyama byo oyo kwobita naye munda muleka kwenda naire bakwenda oli bulungi mama bakweta sebo embeera olukyuka emisinde balumuka oyo gwawonya igere abasoga bagereira abantu ku nsimento banemye okumana nigwolaza enjira veeyo tasiima mama olutuuka yalaga kunansa taidukira oyagana omuntu nga bamusikinya eyali omulenzi ow'ebbeeyi takalina nusu anelire diwe mumumbale nekatyontereka kyetode balindesa amazima abantu baidula akatima kakyafu mama oyo ni muganda wakuzikiza wajja mwitaka tibangu abantu b'ensi eno tobesiganga ni bwaba wa Luganda gendereranga omuntu omulamu tayendeza ofune batusekera enseka y'emitima gyafutwa abantu b'ensi eno tobesiganga ni bwaba wa Luganda gendereranga omuntu omulamu tayendeza ofune batusekera enseka y'emitima gyafutwa siniyagazamba tobesiganga kasolo baba tobesiganga musambi Moses tobesiganga ankomediwe tobesiganga luba wachemba tobesiganga kulujo nido ni mubewalenga niditacha iwe tobesiganga oboli amadi ya muganda wange ticha tobesiganga chitimbo ni mukisi mwega abantu mutofunika madamu bewalenga muzeyi kabiyanzo tobesiganga Dr. Kabulu kubewalenga ni pasisi tobesiganga